Dobroveče, dobrodošli u moj novi video. Ja sam se zaputio prema Crnoj Gori, kao što vidite auto je leglo, puno je. Tako da idemo da snimimo put i vidimo kako to sve izgleda. Ja se nalazim u Zenici, znači nisam od kuće počeo snimat. Na nekom 130 km mislim da sam do sad prešao. Tako da ovaj put preko Mostara i to neću snimat jer nema potrebe realno. Zašto nisam išao preko Foče? Zato što su mi se mnogi javili i rekli ako si pun nemoj ići. I tako da sam ja njih poslušao i eto nisam. Sad idemo na Trebinje dole, idemo Mostar, od Mostara mislim da bi trebao skrenuti prema Stocu, od Stoca trebam prema Trebinju i u Trebinju ćemo preći prema Herceg Novom, to je to. Ništa, idemo dalje i eto pratite me na ovom putu prema Crnoj Gori. Uvijek mi se na ovom putu sviđa ovaj kilnik sa strane što radi. Meni liči, sad ne znam nama. Dalje trebamo da nastavimo prema Crnoj Gori. Idemo prema Mostaru, znači sad je Jablanica. Cijelu noć sam vozio i tek je svanuo. Pošto se nismo čuli od Jablanice, do sad smo prešli preko Mostara, to nisam snimao jer ima već milion snimaka. Poslije Mostara smo išli za Bileću, poslije Bileće smo išli na granični prijelaz. Prijelaz se zove Braćenović. I gužva je, ali je okolo Šćepan polje i dole prema na Trebinju još veća gužva. Nama su slučajno neki ljudi rekli da idemo na Bileću, mi smo ošli i eto izbjegli smo gužvu ako jesmo čekali sat vremena. Tako da idemo prema Herceg Novom i vidimo se dole na ovom, kako se zove, na ovom brodu što prevlači, na trajektu. Evo prvo javljanje u Crnoj Gori. Posle ove benzinske se skreće desno, kako sam ja pitao radnike na benzinskoj. I onda idemo prema Herceg Novom, a tu idemo na trajekt. Treći trajekt, idemo prema tamo onoj strani. Ako koga zanima, cijena za trajekt je 4,5 eura, to je 9 maraka. I brzo se dođe, nema toliko gužve, stvarno je brzo sve, mislim da 4-5 trajekta voze, tako da ovdje ćete najmanje čekati, iskreno. Stigli smo do Crne Gore, to jest trenutno smo u Budvi. Ima još jedan problem sa gužvom, meni se čini da je ogromna gužva ove godine u Crnoj Gori, a ovo je sezona i realno je da bude. Ogromna je gužva između Tivta i Budve, ja sam trenutno išao sat i po tom dionicom, tako da je to previše, ali tamo da je bila neka nesreća i zastoj, vjerovatno to nije stalno. Šta je dobro na toj dionici, što je blizu aerodrom i što možete gledati avione kako polijeću i to je, najmo reći, zanimljivost, iskreno. Ja sad idem prema Ulcinju i tu ćemo se smjestiti, tu ću sad smjestiti, tako da idemo sad prema tamo. Kao da vidite, znači idemo prema Ulcinju, trenutno se nalazimo u gužvi u Budvi. Stvarno, dugo nisam bio na moru, mislim osim onog u Neumu, ali evo gdje god sad krenem u Crnoj Gori i gdje god sam krenuo, tu je gužva. Trenutno idem prema Ulcinju i gužva je ogromna, evo da vidite. Ne znam koliko ste uspjeli vidjeti ovako, ali ogromna je gužva i ne znam. Težak i umoran dan, sinoć sam u 2 krenuo, a sad su 4 sata. Vozim skoro, znači punih 14 sati, nekih 500 i nešto kilometara, sve zbog gužve, tako da eto. Nadam se da će se uskoro raščistiti.
ljudi, stigao sam u Sinj, 2 države sam danas, jednu sam uzduž, drugu proprijeko prešao, tako da sam se dosta umorio. Ovaj apartman u kojem sam ja trenutno imam obični krevet, imam tu neke stolove, stolice, tu napolju, imam ormar obični, imam ovo za rasladu, za ventilator, to je to, u biti WC vani, WC vani neću ne pokazivati, obični WC. To je to uglavnom, sad sam dosta umoran, idem malo prošetam po gradu da jedem nešto, neću vam snimat grad sad, to ćemo sutra ujutru, tako da laku noć, vidimo se sutra ujutru. Dobro jutro, evo, u Sinju smo, uspavao sam, došao sebi, poslije onoke vožnje trebalo mi stvarno puno sna. Sad idemo prema plaži, idemo napokon da dođemo na to more, uz cijelog ovog puta i da se jednostavno okupamo i da snimamo malo dronom u Sinju. Evo, nalazimo se kraj male plaže u Sinju, odnosno zadnje postaje. Nadam se da vam se svidio video, to je to. Eno gore Ucinska tvrđava, Ucinski stari grad, ovo je tu plaža. Nećemo letiti dronom jer je plaža puna i ne bi ljudima baš da smeta. To je to. Hvala što ste gledali video i čujemo se, vidimo se. Ćao!